Waqad iltazama musannifuhu rahimahullahu ayanusa fi masailil khilafi ala ma sahahahu mu'dhamul ashabi fiha wa wafa bitafifi wa tasdidi bimal tazamahu hasba mattala'a alaihi fala yunafi dhalika istidrakuhu alaihi tashiha fil mawadhi'il atiyah. Wa huwa aymal tazamahu min ahammin aw huwa ahamul matlubati li talibil fiqhi minal wuqufi alal musahhahi minal khilafi fi masailihi lakin fi hajmihi ayil muharrari kabrun ay ajuza hifdhahu wa na'an an kabrun an ay ajuza nama bari puah ay ajuza an hafdhihi sawai an pat bang Baiduan Ika ya yuzaan kan? Ina berapa lagi bang? Ika kibrun, ke kabrun. Bang kamu betul. Miyulamatan yati hanaan ya juzaan hifdhihi. Ya juza'an hifdhihi aksaru ahlil asri kan benar? Melamatan kan? Dalam syarah na an ay ya'juza an ay ya'juza kibrun an ay ya'juza kawai kebuan gede-gede ben ya'juza hifdhuhu aksara hifdhahu aksaru ahli asri ya nak orang baca bare awaian ar-raghibina fi hafdhi mutasarin fil fiqhi illa ba'dha ahli al-inayati minhum fala yakburu ay ya'dhubu alaihi hifdhuhu fara'aitu min ar-ra'yi fil umuril muhimmah ikhtisarahu bi alla yafuta syai'un min maqasidihi fi nahwi nisfi hajmihi huwa liyasula hifdhuhu ma'a ma'adumuhu ilaihi insyaallah ta'ala minan nafaisil mustajadati hoka kai Ibnu Matan ha oh yang keban kitabnya bro lawan ni huwa sadiqun bima waqa'a fil khariji min ajadah ala nisbi biasirin yasulah hifdhuhu al mutasari likulli ma yarghabu fi hifdhihi mutasarin ma'ama ay masuban dalikal mutasar bima adumuhu ilahi insyaallah taala fi asnahi wa bidzalika qaruba min thalathati arba'i aslihi kama qil. Dilikut yang paling kuat kitab matan adalah pantu ataupun menurut hemat Imam Nawawi adalah Al-Mukhtasar Muharrar karangan Imam Rafi'i yang kitabnya merupakan lebih kandung faedah-faedah dan pegangan bagi orang yang tahqiq mazhab. Maksud dengan tahqiq di sini kalau lagi tahqiq mana dasar tahqiq ya badalil dalil tadqiq badalil dia hukum kemudian tadqiq badalil dia dalil tapi menyotahqiq di sini bagaimana maksud tahqiq di sini tadqiq di sini memperdalamkan ya orang baca memperdalamkan ilmu yang tadqiq menyotahqiq sawarahu ala wajib sabit al-muhakkam, iaitu berjalankan pendapatnya di atas wajah yang kau sebut lagi yang kuat. Jadi perkuat mana tahqiq menyertai im'an nazar.
Nyo kitab yang karang li Ibnu li Rafi'i nyo kagi iltizam kan Rumpun Umdatun fi tahqiqil mazhab, pegangan urang tahqiq dalam mazhabnya dan pegangan bagi urang yang fatwa hukum. Waqat iltazamahu, dan sungguh geiltizam li musannifnya kitab iaitu Imam Rafi'i rahimahullah taala pu geiltizam roge dengan akan bahawa gepesareh genas manaji gepetrang bak beberapa masalah khilaf dia tu barang yang kita saya akannya barang li sebahagian besar ashab Syafi'i fiha padanya beberapa masalah. Aksarul ashab adalah ashab iman yang diikut bagi imam pada madhab kanyan. Jadi oleh Nawawi pegah Rafi'i wate karang kitabnya kagi iltizam untuk genas, mana genas gepetrang bak pendapat khilaf dia tiho genas dia ti pendapat yang kita sah li sebahagian besar sabil uju yang kita sah li sebahagian busuk taseh not saja sebab menyotaseh seolah-olah pendapat yang musahah yang pendapat yang pendapat musahahnya seolah-olah salah. Dapat taseh manaji seolah-olah betul mental. Tapi menurut tarjih nah pendapat yang mukhalif yang pakai mental. Maka lebih luas tarjih daripada atas taseh. Menurut taseh yang betul pendapatnya. Yang pendapat je kan dapat pakai. Tapi menurut tarjih lebih luas ya kan sahu law qala rajahu kama fi asli lakana am. Sekira ibarat dengan tarjih baik sah baik tasih nya seolah-olah lebih maka ji lebih umum. Mana yang nasu isino mana ji yazkaru karena lafai nasa naga pakai dia dalil naga pakai dapat lafai yang sareh makna nasa ya nusu menajipuna ya nusu gibadalil menunjuki nama ya nusu lafaz yang sareh itu gepetrang. Jadi yang begitu itu disebut ayat nusa disebut dia barang yang surah haji le Imam Rafi'i geiltizam dalam karangan goknya untuk disebut pendapat yang kita sah le sebagian besar ulama le sebagian besar ashabil wujud. Ini yang akan dijelaskan. Wawafa dan kenawawilam kali ditunaikan, kali dilaksanakan. Kita baca wafa dengan takhfif jid, dengan tasydid jid. Mia wafat dengan takhfif telah menyempurna. Telah melaksana, telah menunai. Mia wafa dengan takhfif. Wafa dengan tasydid. Mandua buah jid baca. Wa wafa telah sempurna ianya janji tingkum saneh, wa wafa telah menunai ianya tingkum saneh dengan barang yang kagi iltizam. Ianya tingkum saneh akannya barang. Wa huwa kai belum gede long. Payah baca kitabnya. Liwat. Wa wafa bitafi bima tadamahu. Kun Jalaluddin Al-Mahali yang Nawawi hasba ma tala'a alaihi menurut barang yang nampak yang gejinge yang deh ianya musannaf di atasnya barang. Jadi Nawawi kagak sempurna dengan barang yang keiltizam yang menurut nampak bagi musannaf. Dan musannaf bagi Muhar bagi Rafi'i. Jadi yang di bagi Rafi'inya yang kuat. Yang di bagi Rafi'inya yang kuat. Kuatannya yang kuat maka getulehnya nekoknya. Kepu keperliakan nekoknya maka hana menentang. Akan demikian oleh istidraknya Nawawi di atasnya Rafi'i itu akan tasahih. Yang putra beri tasaiha kaputu ujung. Tasaiha akan tasahih
bak beberapa tempat yang akan datang bak masalah istidrak tasih punya tengokun. Istidrak tasih itu li Rafi'i pendapatnya kuat. Lagi mesti jamaah ke Rafi'i yang kuat, pendapat yang kuat dalam mazhab jamaahnya adalah hukum sunat muakkad. Lengkun kun Nawawi yang sunat berlagi kifayah, yang kuat berlagi kifayah. Nyoreng hanai pedang jamaah dalam tempat-tempat kampung giu perang. Berarti hukum berlagi kifayah. Perang kampung yang nak pergi jamaah perang. Perang dengan imam, perang dengan pemerintah lepas ada perang yang nak terbayang. Itu nadoi. Yang baik pegang. Jadi yang kembali tarjih. Jadi muruk hasba matala alaihi Rafi'i nyo yang kuat. Yang kena anda penggung mana hasba matala Cuma menyolia kulubin apa di ho ke penggung. Tapi kan wada alladhi fahamahu Nawawi. Nyo hasbama bagi Nawawi hasbama menurut nampak di atasnya oleh Syafi'i. Jadi kuat pendapat pada bawah salah menurut yang di Barafi hana ternafi intrik mana Hanafi hana bertolak belakang dengan haba Nawawi yang kebalik tarjih. Nawawi getarjih pendapat sunat muakkad jamaah. Rafi'i getarjih pendapat sunat muakkad jamaah. Tapi Nawawi kan kultu yang asal adalah berlagi kifayah. Menyoni pegah hidron Nawawi Rafi'i kagak tunaikan lagi janji kepun dia idil kepun dia istidrak dia balik tasairon berarti Rafi'i kagak buah pendapat yang sah nyo kana akui maka keun le Jalal Mahali ni Nawawi akui pendapatnya Rafi'i kagak jalankan menurut hemat goknya atau menurut yang nampak bagi Rafi'i jadi menurut pemikiran Rafi'i kuat sunat muakkad. Maka hana ternafi yang kuat di isi Rafi'i walau di isi long kuat yang lain. Jadi wafanya manaji hasbama menurut pendapat Rafi'i. Walaupun di dalam Nawawi yang hana kira kuat watai kalian dalil-dalil untuk yang wadih nak pegang tu. Jadi enanila Suraji Rafi'i kaki janji sebut pendapat yang kita list sebagian besar asabil ujuh dan ke Nawawi atanya yang kagak dinaikkan menurut yang bagi Rafi'i. Wa huwa ay ma tadamahu min ahammi dan bermula dianya barang yang iltizam ianya Rafi'i akannya barang setengah daripada atau yang paling penting ataupun dianya yang penting yang di tingkatan haba nyokan bahagian penting ciji yang penting menyoji yang penting lain mandu iu menyo min aman nyo na yang penting lain empat sadu mengata lain menyo min ahaman sadu mengata lain menyo aham tiknya yang penting lain diuknya mandum dalam hal menuntut ilmu ataupun dalam hal memberi ilmu kepada orang nyo yang paling penting lain nah yang paling penting tak beturi dah pendapat yang kuat supaya jaga amal ataupun nyo bahagia yang penting walaupun yang penting lah lain berarti menyo min ahamen ikun nyana yang musawi nganji tapi menyo ahamon mandum diuk ji lagi dia likot pukun tuntut ilmu min afdali ya ataupun afdalu min afdali min afdali berarti yang penting lain yang sadu tingkat tuntut ilmu menyo min sebahagian berarti yang lain ilmu tapi menyo huwa aham huwa afdal berarti lain diuknya bagi matlub ahamul matlubati kembagi li talibina itu yang paling penting atau yang dituntutkan bagi orang tuntut ilmu fiqh pane teman aham matlub daripada menghentikan di atas pendapat yang telah disahihkan daripada khilaf mana menghentikan untuk berpegang pada pendapat yang kagak tasih daripada pendapat yang lagi khilaf bila pendapat pada khilaf adalah kitanya harus wukuf mana wukuf harus menghentikan di atas pendapat yang musahah ataupun yang mutamad maka dengan tersebut pendapatnya yang mutamad nyoke yai perlu oleh orang tuntut ilmu untuk jamal ataupun untuk fatwa
Tanya teman matlub daripada menghentikan dari pendapat yang diselesaikan daripada pendapat khilaf yang nak pada masalah-masalah ilmu fiqh. Dibakin mu'zamul asabi dalam aksarul ashabah maksudnya. Wa fi hadza pada penjelasannya itu tarsyih. Mana tarsyih menunjuki kepada Buasu Rafi'i ke yang pun getarjih salah sebab daripada khilaf yang berbeza. Yang kerja kita kitab sebelum kitab gegarang li Rafi'i berikut. Nyo baik asal kamu tulis dalam kitabnya numat laju. Sebabnya mentang jampu pendapat aim dengan pendapat kuat. Jadi mio tak tulis pu yang gak tulis nan tak cok ju hukum. Ya. Ino bisa nanti kadang-kadang pendapatnya pendapat daif yang haji beramal. Maka untuk cok hukum adalah pendapat yang mulai dari Rafi'i ke Nawawi. Meide anak-anak kita saya, anak saya kita buat juga khilaf. Kebanyakan lagi walaupun nanti dipapat. Jadi kemudian Nawawi agaknya lom bahkan lebih Nawawi kebedakan nok khilaf dah. Ruba Nawawi khilaf Ashabil Wujuh dengan khilaf Syafi'i beda. Punya ide nak beda. Pasal yang kuat Ashabil Wujuh, kuat Syafi'i yang kuat leh. Onan Rafi'i. Tapi betul tu Banawi beda lah. Nya yang kuat daripada pendapat Syafi'i, nya yang kuat dari pendapat Ashabil Wujuh. Dan urang di antara Syafi'i dan Nawawi dan Rafi'i na dua-dua lero berdua hum salah satu boleh membainahuma dan mula'ala membainahuma fi tarjih kadzalika waktu kita tarjih lagi nyanjit. Jadi mulai Rafi'i olehnya murid Rafi'i olehnya murid Rafi'i olehnya murid Rafi'i olehnya Nawawi dah lero urang di antara Rafi'i dan Nawawi sebab melancera meninggal Rafi'i lahir nama lepas diurut oleh 7 huruf oleh 7 bulan maka dua lo. Jadi kendah raya oleh Nawawi lah kan. Kan gebek lalam. Jadi naurung lahir tu di antara Rafi'i dan Nawawi. Hum ke bukan? Yang pertama Nawawi gecok daripada Kamal Salari ya. Ya guru Nawawi. Kamal Sarari gecok daripada Imam Muhammad yang pengarang kitab Syamil Saghir. Dan Imam Muhammad gecok daripada guru-gurunya Abdul Ghaffar punya Al-Qazwini ya. Yang pengarang kitab Hawi Saghir kan Hawi Kabir Hawi Saghir. Benar Syamil Saghir nya Hawi Saghir. Wa huwa an Imam Rafi'i. Jadi Rafi'i na murid gurunya Abdul Ghaffar murid gurunya Imam Muhammad murid gurunya Kamal Salari orangnya baru Nawawi. Jadi yang kita urangnya mandum ka menjurus kepada kuat pendapat yang muktamad. Ka peterang teh pendapat yang kita umat ditanya. Kemudian Banawi yang lebih perinci lam kagak bayangkan kan martabat khilaf tetapi kagak bayangkan nok khilaf mana martabat khilaf kuat dengan kuat mana nok khilaf Ashabil Wujuh dengan khilaf Syafi'i. Yang nak khilaf kan. Lakin fi ajmihil muharrar tetapi pada bentuk muharrarnya raya besar jauh besar. Jadi nyom nyatakan matan raya yang je kelima daripada hafalnya oleh kebanyakan ahli masa. Tapi menyok kata dalam syarah menyok kagak balik lagi kan. Nyo memang agak ada baju pada tiga di bait menyok bait mana ada tiga di. Bentuknya raya daripada apa ni raya daripada bawah lima hafalnya. Kebanyakan ahli masa. Jadi hifzahu keputa Arab aksara keputa Arab tu. Iplimah dia apa hana mungkin. Munyo lima kebanyakan ahli masa daripada menghafalnya nyan karimang ke. Yang kerja pada kedibet kan. Anyan ba hifzi tu. Itu nama kitab doa lagi yang pilih ke? Diuk. Dia tu kayaknya diuk an ayat zati lah. Yang kita menau ayat juza hifzu anana liko ya jidu
Pui pujar film tu ni. Dan cok ke matan yatim kan ni non kita maan about an ayat yuza menyo ayat yuza an ayat yuza kaji dia memang an kan ba ayat yuza kaji. Jadi raya daripada lima kita kalain anhifdin tu. Anhifdi tu. Yang kaji cik anhifdi aksari. Hanaan, naan. Anhifdin. Hanaya juga ya. Kabura anhifdi ya. Nyo nuskah yang syarah li Ibnu Hajar. Nuskah yang syarah dalam ya. Nihayah. Nuskah syarah hanaya juga ali. Kabura yang keji deh. Kabura kita baca akan keperun. Kabura ke fi'il je. Ibarat anhifdin. Menyo kabura ayo dengan fi'il madi. Menyo Ibnu Hajar syarahnya kabura KPL sebab jauh mana kabura nan bau dah buat. Arti kabura bau dah jauh daripada menghafalnya. Daripada menghafal kebanyakan ulama. Jadi han tanggup jafai le kebanyakan ahli masar, ahli rasani. Jadi yang ji ke muskil ba anil Quran dong. Nya yang aja muskil nya dalam kuliyubi ganyan. Jadi tepuh lah matan yatim dampah. Jadi kabrun yang bermakna raya. Nah mana kibar kubrah bermakna duha. Jadi kibar duha itu mong. Yang raya ni itu mong, yang duha ni itu mong. Nyo kibar adima dalam Quran ke yang duha ke? Berarti barang tu hanaan. Anna kena hifzi. Hifdi aksari ahli. Berarti hanaya ajidu ya ajidu. Yang jitu nah. Kibrun meu hanaya jitu kibrun dah kun. Kabrun ya jitu ju. Yang mana nah? Itu dah menajum dalam matan. Oh kamu tukar. Berarti nak urumbu awal kasi tak ikut urumbu awal pak kana kita tulis. Gitu perlihan tulis. Jadi hana awal-awal pakai ni tadi ganyan. Menyo naik dalam kamapi dah ke lagi dalam. Menyo kaki tulis sebagaimana yang dalam kitab urumbu awal. Kitab urumbu awal. Nama tanbih benar nah. Okey, lagi kan. Raya yang kelima daripada hafalnya oleh solima oleh kebanyakan ahli masar. Ahli masar yang gemar mereka itu pada menghafalkan muktasar pada ilmu fiqh. Nyo urang hana gemar mata 45 kan. Nabi apa 45. Urang yang galak apa baik lima. Jadi perahina Lenawi kekalan bentuknya muharrarnya agak raya. Bagi urang yang galak rafai matan nyo 5 untuk gapai, meri berat bagi gapai. 5 untuk gapai. Illa ba'da ahli inayat, kecuali sebahagian ahli inayah. Mana ahli inayah? Orang yang menumpak petunjuk daripada Allah, minhum daripadanya ahli masa. Fala yakburu ya'zumu malaji, maka hanji kebesar, hanji kelima, hanji keraya di hati kornya hifdhu oleh hafalnya muktasar. Jadi isina Lenawi kepegah gekalan bentuk syarah muadzab nyo haik jafai le kebanyakan ahli masa. Le kebanyakan ahli masa. Maka kecuali sebahagian ahli inayah. Nyo menyatakan ibarat bunuh kepegah kebanyakan watai kun kebanyakan orang bak kebanyakannya ke sana kecuali sebahagian munyo yang kebanyakan saya sebahagian ke tepi ke doa ke apa hal illa kepada doa illa badul ahli linayah apa ahli ya munyo kebanyakan ahli masa yang 5 berarti sebahagian kecil ahli masa bai Ngepu dia kecuali lam sebahagian lam kecuali sebahagian ahli masa sebahagian daripada aksar ataupun sebahagian daripada ahli masa yang mana yang keji keizinan kata-kata aksar ngan ba'du ahlil
Nyo atai kala le qulubi na padi bawah pilihan. Jumpa dalam minhum bakhun minhum huwa aidun lil asri, kecuali sebahagian ahli inayah daripada mereka itu ahli masa. Yang humnya kembali kepada ahli masri, itu daripada mereka itu ahli masa. Wa fi ba'gkeun li syarah minhum yang kembali kepada ahli asri, nyong mengisyarah kepada bahawa sungguh istisna ahli inayah daripada ahli asar. Bahawa sungguh istisna ahli inayah daripada ahli asar. Maka oleh karenanya idafah ahli bagi aksar dan idafah ba'di bagi ahli adalah idafah bayaniyah. Idafah bayaniyah. Kita maksud kata bayaniyah, mudah huwa mudah pilih. Aksar huwa ahlul asri. Aksar huwa ahlul asri. Jadi sabar lagi ahamu. Huwa aham. Di antara mudah pilih tadi kedi huwa atau kedi men yang idafah bayan. Bahagian babu sajil, pintu sebahagian daripada kaya jatuh. Pintu ni bak kaya jatuh. Jadi kaya jatuh nak elok-elok. Pintu yang darinya. Yang kena nyo aksar men sebahagian besar daripada ahli masa, berarti kan mendum ahli masa. Yang menyo sebahagian menyomin. Jadi waktu lagi istisna tu keputus istisna lah jika mendum. Apa istisna le? Nyoka mendum kai tebila dom. Jadi apa istisna le? Yang keji waktu ta istisna ba'du ahli inayah ba ahli asri, nyo menandakan idafah adalah idafah bayaniyah, iaitu mudah huwa mudah ilih. Jadi jid apa mana? 5 daripada menghafalnya oleh kebanyakan urang. Dah kebanyakan urang iaitu ahli masar. Jadi idafah bayaniyah lagi mana badai. Mana haji lagi mana badai. Kebah huwa ke. Dia hanya mudhaf, itulah mudhaf ilih. Jadi 5 daripada hafalnya oleh 5 oleh ahli masa ju. Masa jino masanya. Jino watanya. Munyo jino watanya tidak lebih paralam kan? Munyo jino matanya. Kan jino matanya wa. Hai apa le ahli masa, le ahli masa ju. Kecuali ahli masa yang mendapat inayah bagi Allah Taala. Ya ke? Ahli masa yang mendapat inayah dari Allah huwa ba'du ahli masa. Jadi jik mana kitab menyatakan dari idafah bayaniyah 5 daripada diapanyan oleh ahli masa kecuali orang yang puai ahli masa yang puai inayah Allah hanya bagaimana? Hana ba'du le, hana aksar le. Yang kejit na orang pegah aksaru wa ba'du fa huwa mukmahatun. Mukmahatan ni ya. Sini kala dalam. Naik kengkil aksaru wapu. Anna lafdati ba'din wa lafdati. Lafdata ba'din wa lafdata aksara. Ba'da wa lafdata aksaru. Mukmahatan maknanya ziyadatan la maknalah. Mana mukmahah ziyadah yang hana bertilih. Kaki tinggalkan. Jadi menyokong terpegat bayaniyah, kaki lapainya lapai dia dah mukmahah ke. Ada ke ziyadatun mukmahatun yang dapat atau tamah dikira aja. Lapai tamah yang hana maknali. Ya, nali mukatek. Hanali mukatek pada mukatek tuan. Oleh kebanyakan masa kecuali ahli inayah daripada mereka itu kebanyakan masa. Jadi waktu daripada mereka itu ahli asar, hana kebanyakan leh hana ba'du, hana aksaru. 5 daripada maafanya oleh ahli masa kecuali ahli masa yang mempunyai inayah Allah. Ahli masa yang mempunyai inayah Allah yang kebaduhum. Ahli masa yang kalimah kulluhum teman-teman kali aksaruhum. Apa menyokong kulluhum hanya terdebit le ba'du.
Jadi dalam arti kaedah istisna mustasna harus ditambah dalam mustasna men. Mustasna adalah yang dikut illa, mustasna men yang dilikut illa. Menyatakan aksar dengan ba'du hanya ditambah dalam aksar. Bahkan ke penyata yang baki anil aksar itu dah ba'du, yang tinggal daripada aksar yang ke ba'du. Jadi hanya berakan illa ba'du. Yang kat istina haji ke puntung anak-anak masalah ni nya menyata pegat lagi nya istina puntung anak perlu istina hana hubungan lain ikut sebab mustasna hana ditambah dalam mustasna men sebab pakai sebab mustasna men ji aksaru sedangkan yang ba'du yang ikut istina ju adalah yang baki daripada mustasna men kebanyakan orang yang tinggal haji akal sedikit kan sedikit yang kebaan apa hal istina tapi waktu gebah lafai ba'du dengan lafai aksaru hana mana ataupun tak pegang idafah bayaniyah sehingga mana aksaru yang ke mana aksaru ahlul asri, mana ba'du ahlul inayah. Nya jid mana haik japai le ahli masa kecuali ahli masa. Ahli masa itu memang yang menumpak inayah dari Allah. Kan baca buku Al-Qur'an dan Quran gunungnya menghadiri yaitu dia ada yang mengatakan apa berkaitan dengan perbuatan kita apa kena dapat yang kerja ke awal yang kerja ke takwil pertama idafah bayaniyah supaya baikna itri di hati nawi supaya baikna itri nawi apa itri ni janji kau dalam khutbah ala kali ala kolom bukan Khalin anil haswi Khalin anil haswi. Jadi menyata pegah lafainya lafai mukmaha, lafai ziyadah mukmaha berarti janji Nawawi likut Khalin anil haswi kahana. Janji Nawawi likut Khalin anil haswi kahana tu kahana ke betul sebab kahana haswi. Cuma menyokkan pilihan yang kedua. Bila tadang dari pendapatnya adalah lafai mukmaha. Mandua mukmaha tu ziyadah yang hana mana. Dapat ziyadah kecantik betul kan? Berarti alasan Nawawi bunuh haswi adalah ziyadah yang hana faedah untuk cantik bacaan pun, tapi menyana faedah untuk gad bacaan, untuk jroh haba yang lebihnya hana ikut haswi. Hana ikut tatwil. Karena kebungong haba kan. Kebungong haba sih tikrek sebenarnya tanya hana perle. Tapi takun yang tikrek ke bungong kebungong dak kemenan pun dak kemenan jadi nijak saya baru mulung berat nijak saya baru mulung bukan aku dak kemenan yang kemameha bah. Jadi Khalin anil haswi wa tatwili yang kan haswi dan tatwili tentang ke husnun contoh bagus dalam berbicara dalam pembicaraan. Jadi nanti lafai-lafai mukmaha yang tiada mana ji tiada hana mana cuman gebu tanya untuk kejrah ucapan macam. Jadi kena hifzi ahlul asri je. Naga kan sebagian besar. Ini yang isnad dalam kecuali sebagian kecil. Yang sebenarnya sebagian kecil yang ke baki daripada sebagian besar. Maka hana perlu le tabuh sebagian besar itu, hana perlu le tabuh sebagian kecil itu. Dengan tapegatnya ke mustasna, je ke mustasna Nyo akan menandakan dilikut istina adalah sebagian besar, dilikut istina sebagian kecil. Ya. Kan husnul kalam. Lafai mukmaha arti lafai ziyadah yang buat untuk husnul kalam. Yang kejawaban. Yang ke sebagai jawaban bila tadi kedi surah lagi nyan. Mempunyai tadi kedi bayaniyah lagi buno nyan hana tiada. Dan lebih pahlam tadi ibadiah pakan munyo tadi kedi nyan lafai mukmaha hana menyuki mustasna men lebih le daripada mustasna. Kanyo? Beda juga lah. Haik japai le ahli masa kecuali orang yang nak inayah.
Boleh jadi ahli inayahnya lebih dekat daripada orang yang tinggal. Jid dari sana, jid dari terbit atau yang le daripada afrad musandamen, kaji dapat terbit. Jadi hana rugo judep kecuali orang yang patek dah. Manusia hana rugo judep padahal dia tahu dia patek ngau dia. Ngau yang hana patek. Kehidupannya lebih bahagia. Kehidupannya lebih bahagia kecuali orang yang hana taat. Mau datang kalian ke orang yang hana taat lebih elok daripada orang yang taat. Jadi terbit daripada orang bunuh nyo lebih ni tinggal. Jadi dalam arti menyata pegat awnya aksarunya mukmahah lafaz tiada hana makna nyo hana menunjuki musasnamen lebih le daripada musasna. Tapi menyata pegat aksar huwa dia fai le kebanyakan tak kebanyakan ahli masa ke kebanyakan begitu dengan kebanyakan ahli masa kecuali ahli linaya dah ahli linaya yang kon aksar. Berarti ini kamu menunjuki ahli linaya hanya sedikit. Ahli asar lebih le. Jadi lebih le yang hafal daripada yang hafalan. Yang berapal. Yang ketiga apa? Li kul yubi hananya lagi pula. Au anna lafdha ba'du wal lafdha aksar mukmahan. Wa mana basu walil asar fihim ahlul nihayah. La yakburu alaihi fudhuha. Dan nala ilm idafah ahli dari manamen legit dan isnan daripada aksar kan daripada ahli dia tak Arab dari ilm. Atau yang menunjuki yang bawa baik kusur ibarat Nawawi. Masalah kau sebab badik jero ibadah ke hana tente membawaki kepada benar makna. Hana membawaki kepada mana-mana. Gelung pegah benar. Adik ke menanji gejak balung. Gejak aja balung. Mufhum ke amar ke? Nyo adalah bahasa jero bahasa. Jadi petanggung khabar Nawawi an tatwilin khalin anit tatwil wal haswi adalah tatwil dan haswi yang hana faedah ke kelapai tak faedah. Payah tak petanggung kenang. Yang belum berah. Tapi pilihan yang kedua. Bila jawaban je pilihan yang kedua. Adapun pilihan yang pertama akan selesai. Sebab aksaru idafah bayaniyah kepada ahli asri. Yang hana tatwil. Bahkan ini lebih luah makna. Yang yang kedua li Qalyubi. Yang alasan kedua. Yang perlu Qalyubi pegah hanjit daisna ba'du daripada aksari. Sebab aksari kana baqi. Ba'du wal baqi. Mustasna yang baqi. Kebanyakan. Kecuali sebahagian yang tinggal daripada kebanyakan meno. Mereka kebanyakan kena ladomnya hana. Mengelah kecuali ladom. Jadi kebanyakan dan ladomnya kan kecuali bak kebanyakan. Pacik ladomnya kecuali bak ahli lasri. Maka otak kalian aksaru hana makna. Mana bagi bandit terjawab dari musanah kagak bawa aksaru. Idafah bayani ya. Habis. Ya. Atau lapainya lapai hana mana ke hana tatwil lega. Inawi kali dia haswi. Yo muno 3 ke mendum menaji. Gebuh lapai yang hana faedah bak makna tetapi najroh bak lapai daripada ikun ahlul asri yaju walian ahlul inayah maka ge dahulu tu ngelapai aksaru bak yang pertama ngelapai bak tu yang kedua yang sebagai ziyadah mentang kalimat ziyadah tapi hana makna walau hana makna tetapi najroh baklah najroh tahu ucap jangan bak lapai ataupun nagat dengan badinya. Yang adalah jawaban yang kedua. Yang jawaban yang kedua dari Qalyubi kepada musannif. Kamu tengok ya, Muhammad zaidah la tunasibu siyak. Lama. Coba. Ziyadah la tunasibu siyak. Siyak. Hana musapu ngorikut, hana dalil. Hana musangkut dengan siyak kalam
Watai kekalan balafai sangko tapi watai kekalan makna tempat pembicaraan kita nyo hana cocok le. Sebab menyoba tu hana cocok tafsir dengan aksaru boleh. Ilikut. Sebab menyoka aksaru hana payah le istisna. Hana payah le istisna dengan sendiri watai kun aksaru si kana baki je tenan. Kana yang afai. Han afai le sebagian besar. Yang lazim na sebahagian yang yang apa nya apa leh apa istisna leh yang kehana sesuai dengan tiak apa. Jadi mengesiak kalam aksarunya adalah payah takun dia ziyadah. Kamu naik berhantu walaupun lahir keluar batun tapi batunnya hanya hukum so batunnya. Pat Bukan sudah katakan bahwa aksarunya yang keluar daripada kebanyakan ahli masa waktu. ya. Ini seandainya analisisnya waktunya kan hanya 5 soalnya. Tak boleh dulu waktu ahli ini ya. Jadi Ya. tapi macam itu satu. Mesangko tetapi watai takun batu kebayang mentah. Kecuali bek batu. Lemah daripada lafazan oleh kebanyakan ahli masa. Oleh kebanyakan ahli masa yang yang kebanyakan ahli masa yang sebahagian ahli inayah yang sebahagian yang tinggal daripada ahli masa jafai yang urunan ahli inayah. Jadi yang perlu pegang urang yang apanya ahli inayah yang perlu pegang. Cuman baik nak aksarule, baik nak ba'dule. Maka yang webut yang protes dia kulubi kan baik nak istisna. Baik nak lafaz aksaru. Sebab menyukai terpakai lafaz aksaru, watai terpedebit ba'du dalam seolah-olah terbit dalam ba'dunya, dalam aksarunya. Hai apa ile kebanyakan, kecuali dalam kebanyakannya alilinaya. Jadi yang ba'at apa yang baki daripada aksar pun tak. Kahana meri le. Nya terpakai lafaz aksaru dengan lafaz ba'du. Cuma wateka hana terpakai lafaz aksaru dengan lafaz ba'du, kajalah ahli asri hae jafai kecuali ahli inayah. Jadi yang kamu bawa maju. Sebab yang protes le kalau bikan masalah istisna payah. Istisna apa? Payah. Cuma bak pakai lafaz aksaru orang yang tak istisna, yang inayah hana cok. Yang cok yang ziyadah pun yang hana musabah dengan siap. Punya kullu ahli asri illa ba'du ahli linaya. Tapi hanya cit punya illa ba'du ahli linaya sanna ba'd ahli linaya yang illa ba'du ahli linaya. Jadi ba'dunya yang aksarunya juga mana li. Sebab punya tabuh illa ba'du ahli linaya, ba'dal ahli linaya. Soalnya na ba'dal ahli linaya yang hana apa aja anak kita nak mentang ke pulau kedai kanyan yang kerja ke pegah patai kaki break le kulubi musabah hampa yang pas yang kita pegat bayania aksaru ngem batunya bele dah cok ke bele dah cok ke poin bayania bayan tak bayan badal ijmal, bayan badal ijmal, faidah meresap dalam pukin. Oka binafsi. Bayan badal ijmal, oka binafsi, meresap dalam ingatan. Ini kena faedah kan? Ya, itu faedah dia. Jadi jid surah kena mami lantaran bentuknya rayu yang leurung hai apa walaupun sebahagian kecil apa lantaran menumpuk inayah Allah, ada yang besar sebenarnya asai kai apa inayah Allah aja kan asai urang kai apa kai inayah Allah aja betul pubun tu apa kan sang betul pubun tu urang apa yang betul pubun bentuk ke inayah Allah. Ya hendak pegang. Hana maksudnya.
yang perlu pegang ni tak urang yang apa para itu lilakin lagi istidrak lantaran rayu bentuk maka lon berpendapat minar ra'i sebab ra'a na minar ra'i na minar ru'yah dan na minal ilm di bawah ra'a minar ra'i maksud minar ra'i ke minar ru'yah sebab menyo minar ru'yah kalau yang mata oleh minar ra'i kalau yang mata ada ada kala dan ada kala jazam kan di dalam nak minar ra'i bimanal jazmi au munasib au nawi daliknya wal munasib wal kan nah daripada ra'i dengan mana jazam atau yang munasib atau seumpama demikian yang munasib dan alimah fi isyak dengan yakin dan kami saya kira kan wal munasib au nahu zalika bakun minar ra'yi au nahwi zalika yang lebih pas tu dah doi gitu boleh sang-sang ini kan wow ni nak ibarat wow wal munasib kita mahlum baik ke minar ra'yi kutu jazam mentang sebab jazam jid ana jazam dan kira fi yakin kan fi syak fi yakin ra'ai itu termasuk fi syak fi yakin maka ulun yakin ataupun ulun jazam ulun pastikan bila jazam ngate makna ra'ai itu gecok daripada ra'i iaitu melihat dengan mata hati pada pekerjaan yang penting. Lencok kesimpulan masalahnya. Lencok kesimpulan masalah-masalahnya yang penting minum lencok kesimpulan. Jadi masalah-masalah yang penting diperhatikan. Kalau yang dipertimbangkan dengan hati. Lagi ngeki bak kalau ngaulai. Kalau ngaulai untuk tak pilih. Nyo dan antaranya kita tak perlu kena tak perlu kedih kan pada susun ataupun katanya kalau yang mata yang mata hati kalian daripada urusan pekerjaan maka kejazam tu lidengku akan meringkasnya kitab Rafi maka karena kalian betul jiraya maka lu puat lam maka lu jazam lelong untuk lu puat lam lu yakin menantu lu puat lam lu jazam latil lu yakin lu cok kesimpulan yakin dengan yakin nyo akan lu ringkaskan kitab Imam Rafi pakiban mana ikhtisar bi alla yafuta syai'un min makasadi yang kejawab daripada pertanyaan bi'an hal keadaan ulur ringkasnya dengan jaran yang baik gadah dasarji yang baik gadah dah dasar maksud daripada Rafi baik gadah fi nahwi nisfi hajmihi dina ulum peringkas pada sekitar nahwi yang kan pasti kan tahdid sekitar setengah bentuk muharrar muharrar huwa sadiqun bima waqa'a minal kharid min ziyadah ala nasfi bihasirin dianya ke nahwinya terbenar dengan barang yang kali tekalan bak kenyataan daripada getamah di atas setengah muharrar baca jadi fikih ataupun masalah yang ringkas lenawi daripada ibarat muharrar nyo adalah raptuh setengah ya raptuh setengah ringkas dalam arti tinggal je setengah lebih baca setengah lebih yang tinggal dan katanya hang ada dia gekoh haba-haba yang kira-kira lagi bunuh mana ataupun gegantau dengan lafaz yang lebih luas mana masalah yang dibahas oleh Rafi dalam kitab Muharrar nyo watatu dalam kitab Minhaj kasih tengah lebih bacut bentuk muharrar tetapi hana luput daripada masalah yang kagak urai dalam muharrar
Bintin peti level tu. Dia gepu but. Mungkin press je kali berat lom. Press jatuh you know kan. Kan alat press je. Nya berokan tak press mentang kaya penerah pelik kan kaya you know. No ka press musim jadi lebih padat lom. Dalam arti lafai yang tukar-tukar. Yang lebih luah lafai lom ataupun cara i'rab je minta i'rab menonyo payah tarik ke sini lom. Jadi hanale ke pegat ibaratnya yang ibarat laju bubat payah isi sinale. Yang ban pemah. Ini untuk pilot belau-belanya memang dia tak baca muharat, tak baca artinya baru tentu perlu laulai. Ada tu macam bertanya nyo ino ringkahnya dino ke pengalaman muharatnya eno saya ke nawi kasih ke banyak madu. Antara muharat kasih on dalam antara nawi hana terus si on dalam tapi ka mencakup pi surah aja mendung. Nyo adalah kenyataan bagi kenyataan. Jadi baru pegah dapat biarlah yang putunya dapat tawahu wujud halal ka hansip di makna menyuka geringkah kan onlian wata keun le tengku minat ziyadati alan nisfi biasirin tambah biasirin dekat lebih dari setengah bacut nyo adalah untuk gerak pendapat Isnawi yang keperhatian kadar leher perput minhajul abidin lah leher perput si muharar hana tu kan setengah lebih bacut nyo kal leher perput tengku yang kali baca lebih tengah kan hal lebih tengah dari tengah saya berput tu kan tengah lebih aja tengah dari dawai kan iaitu punya tengah 50% punya level berput 75% kan berarti kan 25% lebih punya 25% lebih kata dum tengah dawai tengah 50% jadi punya level berput nyokan biasirin tetapi wadah kepegah Jalaluddin Al-Mahali biasirin menandakan lebih hana tu seperput lebih baca betul. Yang itulah ada pendapat Isnawi kan. Kepa teman liasula hifdhuhu supaya mengat mudahlah dia fai muhararnya ataupun mutasar dari muhararnya bagi diti orang yang gemar pada menghafal mutasar. Untuk mengamudah ya faham. Kalau mengamudah ya faham. Ma'ama tapi. You know mungkin kan terjawab haba Isnawi pun yang kepegah leher perput. Minhajul Abidin, Minhajul Talibin leher perput muharar nyambut pandangan Isnawi. Jadi menyo yang muhtasar, yang masail ji adalah hanatruh leher perput. 1/2 tambah sedikit. 1/2 tambah tadi sedikit lagi kepada dalam hal ini. Ma'ama ka ma'ama tu ma'ama masuban masuban zalikan dasar bima ma'ama menandakan ma'a jumlah daraf dan madrufnya adalah mutala ba mutasar hal keadaan mutasar tersebut itu mana musbuban itu disertaikan akannya mutasar akan barang artinya dengan barang yang ulun jampu akannya barang kepadanya mutasar. Jadi nyan long peringkas mutasar rafi'i sekitar setengah daripada dasar ji tapi beserta mutasar yang setengahnya mutasar yang kali lo ringkas setengah ulun jampulam ulun jampulam dengan barang yang dari lun bima adummuhu ilahi dengan barang yang ulun jampu jadi lun tamah di hati setengahnya barang yang ulun jampu akannya barang insyaallah taala insyaallah ta'ala mampu barang yang jampunya
Kalau nyampu le fi asnahi pada celah-celahnya muktasar. Jadi kan sabah bab juga tamah ke menan. Dalam celah-celah masalah Syafi'i, masalah Rafi'i dalam hadar na kita mah hukum ataupun masalah yang lain le Nawawi yang fi asnahi dalam celah-celah muktasar. Jadi kan sabah bab kita mah kan sabah bab kan dua bab penuh menan kan. Dalam celah-celah muktasarnya na ulun tamah Nawawi. Wa bidzalika dan tamah atranya wa bidzalika dan demikian barang ulun tamah nyan karuba min salasati arba maka teruslah hampirlah daripada perput asalnya Mukhtasar Nawawi iaitu Minhajut Minhajut Talibin. Jadi hinan ke pendapat Isnawi yang pegah perput kalau kita mah rupanya jawapan ni. Jadi yang salah cik haba Isnawi pegah minhaj tengok perput muarad adalah kali kita yang pegah sekitar tengok kalau kita kalau kita mah, dia nak kau rule. Yang kata terjawab benar. Kamakilah sebagaimana dikatakan orang yang syarah kepada Isnawi. Lagi kau pegang Isnawi leher perput. Lagi kau pegang Isnawi leher perput itu Minhajut Talibinnya leher perput muharrar pegang Isnawi. Ababnya hanya karung ngah Nawawi. Inawi nahwa nisbi itu nisbu biasirin tengok tambah pecut ini adalah diri masalah yang na dalam muharrar cuman atra yang na dalam masalah muharrar nah kita mah masalah-masalah ilm yang di Nawawi yaitu na masalah tambahan yang wadahnya jumlah kanya baru terus leher perput ataupun hampir leher perput yang keempat kebayaan trik pun yang kita mah Nawawi min nafaisil mustajadat. Mana mujadat mustahsanat daripada permata-mata yang elok. Arti daripada masalah-masalah yang cantik lagi permata. Buat lagi permata, buat sama-sama. Jisitat lesi talib leu penuntut ilmu. Lagi bertegi isitat leu galak katanya. Jadi gad bertegi apa tahu? Kebun galak katanya. Mamba urut tanya waktu pegahnya mustahsanan dan perlihatkan tanya kadang urang ana perlihat kebut. Nah, tapi mudah-mudahan tanya termasuk urang yang anggapnya nafaisul mustajadat masalah yang cantik. Nah, tapi tanya perlihat agama kan. Jadi mi urang ana perlihat. Nya ana mustajadat baji. Jadi gekenya masail mustajadat tadi indaman di sisiman yang penuntut yaitu tuntut ilmu yang dianggap ilmunya bermanfaat. Nyo atra yang kita mahal Nawawi lagi permata cantik je. Keurang yang perlu ilmu. Berarti ilmu penting tak? Masalah penting tak? Yang kecil gebuh.